أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Sav hamdi, sa zafala pripadini Allah se. Obitano yek, uzoleste valdana ne. Jedin lese ibadet kereja. Lese kereja hamdi im zafala za sav blagodati su isem svakodjive. Hem lestar rodeja oprost. Lestar rodeja o mağfiret tar Allah subhanahu wa ta'ala. To prostina mingi sa o günahija su kerelin dive mrat. Kas Allah subhanahu wa ta'ala uputini ko pravodrumu, će pastanu ko pravodrumu, ko hidajeti tamo. Kad se Allah dozvolini toliko krivodrumu, ko dolaleti, nikad našite rake dženota ili ko pravodrumu. Hem mesto dučina ketara Allah subhanahu wa ta'ala. Ava devalna ne, jedini ovi sile o haku pravo, jak insani, jak džini lese ibadeti tekeril. Hem isto svedočinava kao Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Lesu posljedno poslaniku tamo su Allah bi čalgali sa rahmeti celo svetongi. Su se rahmeti ti kalemen taro zulumet ila nur. Tari tomnina ko svetlo, taro bi džandipe, ko džandipe. Tarek lošno hali, lošno situacija, lošno životu, bi bahtalo životu, koje pošukar životu, bahtalo životu, srekno životu, ko dunjaluku, hem ko ahireti. Ako kerem ko duy bukya pralalim penare. Prvo botitano Kur'ani, duto boti sunneti pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hem ako kerem ko akla duy bukya, nikad nalitija krivo, ne bi kačomge ko as-sirat al-mustaqim. Ko pravo drumo, devlesro drumo, so engaryamen ko cennet al-firdaus al-a'la ya rabbil alamin. Ako kerem ko akla duy bukya. Penem pralalin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mandar, monja Allah subhanahu wa ta'ala ko akala zlatna satija, sekundija, minutija, dive su açilja mingi tarak pa mubareku Ramazani. Te mukul po rahmeti magfiretu pro amende. Te kirila mingi o posti loko džiko krojate postina inšallah. Te kirila mingi o šukar delija loke, te olakšinja mingi o šukar delija. Hem o lošna delija paro te kirila mingi. Te na kirani uopšte. Penalem pralalem inšallah avdive kakirave kratko dersi bi iznillah. O Allah subhanallah počmini o ajeti. Prvo ajeti su kirala Allah fitari surat al-Baqara. Palo su vakiri o tumen su veri nena. Pišimo i tumen geo posti. Sar obaveza sar su ne pišimo gneder tumen. Hemo kate vakiri Allah u sebepi. Te oven bogobojasno robi Allah se. La'alakum tettaqun. Palo dva ko ajeti šelu ohtavde šuštar. Prvo lafi su Allah vakiri. Ejjemen ma'dudet. Nesa je posebna dive. Subhanallah. Ma'dudet su šajti brojneren. Asavki divetani. Kratka dive. Hem subhanallah dike kozum sigate akana nakle duj tretini nakle subhanallah. Pohari tare kurko açılotro Ramazani subhanallah. Diken ko bur sigate o dive nakle subhanallah. Azolisu Allah vakiri nesa brojime dive. Subut sigate nakila. Hem açilja mingi pana hari dive tarakva zlatno masek Ramazani, mubareko Ramazani. Hem morate počamen džanaja šungeno vrednost taro akala posledna deš rakja. Allah vakiri ki surat al-Fajr wal fajr wa layalin ashr. Allah hala sovel upro o fajr. Hem ko deš rakja wa layalin ashr. Hem isam skočinak je vakirina kate isto kaj spomnimo, kathir vakiri, kaj isto kate da o deš posledna rakja, vakiri pezao o posledna deš rakja taro masek Ramazani. Su se klatene posebna rakja. Su se posebno rakja. Hem sarnja vakine kaj kala rakja
o najšuže rakja ko celo berš, subhanallah. A men pravani nam kojeg sezoni, kojeg posebno vreme, kojeg posebno masek, ko posebna dive, ko posebna rakja. Te počavte me, subhanallah. Ako tu, primjer, džane, šungjan, ek posebna prodavnica, sođe uvek te džate pazarine, te kineše, tuke, te familjake, te čavenge. O te i si ofto diš posto sa pojeftino mukle. Ema dva samo za deš dive. Suka kere tu? Ka jaduri sa, ka kine, ko bol šajti kine. Ka korisne adla deš dive. Šajtu ka svako dive ka jaduri. Ana samo ek dive kakla deš. Ema menga kana alo ek sezoni, posebno sezoni. Ema pa u kraju, pa na hari ka završenja kva masek, subhanallah. Znači, hem isto ki takmica ke dikene, kada ne se prala še dikene, Champions League, dikene pratinene takmice. So kerena o te ki takmica ko člepa na 10 minutija. Mislim, on ratinene, ništa na kerena, ko to dikene dok te na kilo vreme gotovo, te završeni takmica, na. On ko poslede 10 minutija, trudinena pe pa na poviše. Da vi te pobudinena dija takmica. Hema men da sal muslimani mora gerte ova. A koji tu me na o dobor bukarno, o dobor na trudinja pa o dobor ko akala bišutrin dive so nakle. A kana isili šansa u posledna efta šov dive so achile, te trudini pe. He mora ti dika koja mengio primjeri, subhanallah, a mora pegamberi Muhammed s.a.v. najšižo primjeri, najšižo hođa, najšižo imami, najšižo šejh, najšižo doktori, najšižo profesori, amigo po Muhammedi s.a.v. Primjeri amigi. Hema dva insani, subhanallah, so nisava haraminanili. A tu, hememo prala, meni nam haramin se perde. Hema u pegamberi s.a.v. ke kullu beni Adam khata, svako čava da mesro grešniko. Wa khairu khata'ine at-tawwabun. Najšukartar odla grešnike tane odla su kelina tauba. Ke tu mu pral, hem me, hem mi pen, ameni nem grešnike, kere greške, agar Allah iratingam. Subhanallah, sumura te kirav, sa najglavno delo ko akala deš posljedna rakja, tauba te kirav. Znači ni tauba. Tauba znači ni tu te irinetu ko tiro gospodari. Sar te irinetu, setim tu men ko prvo lafi svakir gjum, so ame ke ti kirame ko Kur'anijem ko suneti, kaj kačova? Pravo drumo. Znači, ме ке джаваек друмо. Нормално може да джавко право друмо. Те пратина во друмо, право друмо там. Ако джаваме хари десно, хари лево, криво гелю. Кај мора тири нама? Ко право друмо. Со се ме манга ко дженети тереса. На мангавате джав, ко банге друмија. Со се, ек путе пегамбери салаллаху алейхи ва саллям бешла бе сахабенца заедно и леле каш. Ки пув цртингек право линија. Hem tari pravo linija desno hem levo, crtinga bange drumija. Vaki akva hada sabili, akva tanomo drumo. Hem vakiri akva drumo de desno su ingali ko dženeti. Hem levo hem desno, crtinga bange drumija. Kasre akala vakiri ko akala bange drumija akčola u šetani. Ko svako bango drumo ek šetani si. So ingari, mangilati ingari timen ko cehennemi ki jak, subhanallah. Znači, a te, ke ti amen pratineo pravo drumo, so mislina o šetani mu kela mena gyar? Na, wallahi. O šetani ačola koja dva pravo drumo. Na mangila tu te reste ko dženeti. O mangila ti ingari to ko krivo drumije. Ko lošna tana. Ko haramija. Ko cehennemi mangila ti ingari to pravo mi pen. Baš akva mora to amenge ko masek Ramazani jasno. Hem, ako amen dikaja subhanallah, mora tauba te kera. Ako tu mu pravo najnano dobor stegno, stabilno ko akva pravo drumo, onda su morate kere, mate džad levo desno. Nego ker tauba ko Allah ispanta, irin tu ko pravo drumo, açov ko pravo drumo, su ingari tu ko dženeti. Ko dženet il firdaus al-a'la. Sar šeti kere ova i sam skočio neke vakine si trin uslovija, trin šartija. Sar to ti tauba prihvatimi ko Allah ispanta. Prvo, priznajem kaj tu i na grešniku. To ne šitove sarova vera manuša, arogantna manuša, su uopšte vrina ko Allah s.w.t. Hem šaj adobor arogantna tani, so ket kerina ek harami, on subhanallah, fırdena çalımı haramen so Allah Teala kemene dolista.
Savršajte ovo manuša gja. Harami znači tu. Grešingjan ko hako Allah esoro. Tu na šungjan od lafi devle esoro. Hem tu dolja inem ponosno. O dolja fordja çalami. Subhanallah. Savršajte ovo. Savršajte ovo Allah te arakemin. Hem, a prvo šarti te priznaje kaj tu je nam grešniko. Oduj to šarti te pere pišmani. Te pere pišmani odole haramengi sokergan. Te vake ya Rabbi. Me inum tiro robo. Sad su vakiru pegamberi sejdul istighfar. Najšužo način sarte rode oprostaro Allah subhanahu wa ta'ala hem magfireti akija dua. Allahumme enta Rabbi. O Allah amaru. Tu inan miro gospodari. خلقتني tu يراتنجان وأنا عبدك همينم تيرو روبو وأنا على عهدك ووحدك ما استطعت همي كرامة كتيرو لافي همكو أمر الدوغور كو ميرو فترات توبايا كوزوم شاي كوزوم يسيما سيلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت Rodava tutar zaštita. Tarus saad vadošni pisu kerjum. Wa abu'u leke bi ni'metika alayya. Heme priznajnava sad tire ni'meti blagodate sudingan mangi. Hem faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Rabbi oprosti mangi. So se osim tutar aver ne oprostine o haramija. Akavato najšužo način sar tutar da oproste delsta. Kergana dua Allah kakut kafi. Plus, sabi dua te vakera subhanallah. I Aisha radhiyallahu anha bešla pejgamberja zajedno. Ki to pejgamberju besingala ki taro o vrednost taro kala desh rakja. Baš teri lejletul qadr. Bakiya ya Rasulullah, ako me reslum ki adiyarat. So dema savo savet dema, so te vakera ki adiyarat. Sabi dua te kirav ya Rasulullah. Bakirla ki vakir, ako dobingana adiyarat, vakir Allahumme إنك عفو تحب العفو فاعف عني. O Allah, tu inan odvasto kire afi. Hem tu mangiyati kire afi subhanallah. Kir mangi afi. Diye naishkar subhanallah diker. Ya Aisha kas puchila. Ya Aisha romni peygamberi si. Puchila peygamberi sabi dua ti kira. Ovna kirgala ki ek strana dua, duj strane, 5-10 strane. Hem ne sve ayete taro Kur'ani sute vakiri subhanallah. Normal olarak manuş duyacakları açbe ve puçilla peygamberi Muhammedi sallallahu aleyhi ve selleme. Hem o vakilla ki sama kva krat kola fi subhanallah. Allahümme inneke afun tuhibbul affa fa'fu anni. Trimu kya? O Allah, tu ne odvas kirla afi. Tu mangeti kira afi. Ker mangi afi ya Rabbil alemin. Suzna čina mengi kva. Ako reslan ki adiyarat subhanallah onda urode afi tara Allah subhanahu wa ta'ala. Suzna čina dva ker tauba. Te pene o peygamberi mangi oti vakiri la kim say muslimaninge koytu men de resla leyletul qadr. Keren tauba. Irinentumen ko Allah subhanahu wa ta'ala. Irinentumen ko pravo drumo. Hem mučinentumen, trudinentumen, svaku divete bišen ko pravo drumo. Sengaritumen ko dženeti, ko radost, ko zadovoljstvo Allah esoro. Subhanallah. Znači prvo šarti sarti krev tauba te prezajnav kaj menim grešniku. Odujte te rodov oprostar Allah, te pera pišmani, hem utrito te rodov oprost. Kergena kada trimbu kja? Akiru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettaibu kemen la zenbe leh. O da vaso kelila tauba. Şu haberi davatu menge mange mupral. Şun şu karakana şun. Peygamberi vakiri o da vaso kelila tauba. Tepene san naneli nisal greşki. Allahu akbar. Allahu akbar. O tu sayılan perde haramiye. O tu mi pen sayılan perdi haraminse. Şuna ka vallahi şukar. التائب كمن لا ذنب له Peygamber vakeri. O dva su prela pišmani, o dva su priznani kaj grešniko, su prela pišmani, hemradilo prostaro Allah, tauba kirga. Sovala deli manušija skrila tauba. Sar te pinane nisa greške. Allahu akbar wa lillahil hamd. Sabu gospodari se. Hem canena hem şungen dosta putya. O Allah vakiri ki surat Fecr sa su počmingjum, hala su velko akala desh rakja. So se. Jek put je Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabenca zajedno.
Hem vakir lenge taro manush taro Beni Israel. Taro čave Jakupesere, znači u Jahudija. Jek bogobojasno robo taro u Jahudija su živingja angleder o lengro vreme. Hemo pegambiri su selem vakiri o lenge, savo bogobojasno manušenja dva. Hiljada masekije samo koji badeti Allah se. Kana sahaba dikena korkur pes. Ave hiljade masekije. Koje mender živini hiljade masekije. Save stepene dobinge akva manuš pe. Oni neko akvali bo morno. Nasara men. Dikaya mu pravi sile BMW me ljubo morno inu. Dikava mi peni sila panč murša, mene nema nijek ljubo morno inu. Dikava mu pravi kerge ki Kosovo, Makedonija, Srbija je ker panč spratija mašal. Nadu iz panč spratija me ljubo morno inu. Subhanallah. A savki ljubo mora iseme, za materijalna bukja. A mene žela sa savke nardo inu. Ljubo mora verese kere. Zakala bukja, subhanallah. Zakala materijalna bukja su nisu vrednost na Nikola subhanahu ta'ala. A ne, sahaba ne odole. Inelen šuži ljubo mora. Znači, šunena torek robo, Allah istoro, bogobojasno, su živingja, hem kerga ibadeti, hiljada masikije. Hem ona kana, ovake pese subhanallah. Sad tere same nakla derece. Save derece akva manuško vele ko dženeti. Sad še amen tere sakla derece, isto te dobina. Ke to živingja hiljada masikija, kaya amen ka živina hiljada masikija. Tužno i netani, sarini, tepene, kaj tere same na savke derece. Subhanallah, dik sad isti geo sahaba, nasar amen. Ne, ljubo mora maškar peste ko pare, ko čave, ko materijalno bukja, na, subhanallah. On kirgi konkurencije ko ibadeti. Ona gyar kirgi konkurencije. Cenene poznato tu mengi istorija taru Abu Bekir. Naš jam Allah hem dik ensar kirgi konkurencije. Ek puti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem pučela, o mašaril muslimin, o tumel muslimanija, koji tu mendar mangelo ti kinio pe se šuže tanako dženeti. Koji dela toro piro mali, toro piro bogatstvo, ko druma Allah isaro, te pomožini amen, te spreminam bitkake. A kana Umar šunge adva, avdve miri šanca, avdve ka pobedinave Umare. Ka pobedinave Abu Bekire. Djelo ku Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, lela taro pokere kvaš po bogatstvu. Buyurum ya Resulullah, akava sad tuke fi sebilillah. O Resulullah dikela, maşallah Umar. Bu takva Umar, ko bol muklan te familja ke kere. Vaki ya Resulullah, ekvaš muklime familja ke, ekvaš dava kudrume Allah esir. Allahümme berek, cezak Allahu hayran ya Umar. Allah ti diotu te nagradinutu škaripaya ya Umar. Hem Umar kana alhamdulillah raduni pe. Pobedinju me Abu Bekir'e diyor. Abdüve miro diyor. Ket evvela Abu Bekir. Jala kere lela soysile hem dela ko Resulullah. Ya Resulullah akva satuke hem Allah sem tuke. Fi sebilillah. Ket Peygamber sen dikela akva. Ya Abu Bekir akva but. Ko bor muklante familya ke. Sual şu te familya ke. Allahu ve Resuluhu. Vallahi açılıyor hem Peygamberi. Su znači na meni akva. Ko bor dinge Abu Bekir. Dali dinge oviste kvaš? Dali dinge eftava 10%? Ko bor dinge? 40-30%? Ovna dinge odgovor. Ov dinge 100%. Saso nele dinge ko drumali. Le, subhanallah. Umar ke dikela ko kirip. Akalena shtime. Akalena shti. Avdve janglum halilum tuana shtime subhanallah. Dike ko sahibu kya kirena konkurencija. Onko ahireti spremne napi. Maškar peste konkurencije kirge ko ahireti subhanallah. Ona živinge jeste olengire telija, a kate presudna kod dinalukine, ama o ruhi lenguru, i duša lengiri, o kalbi lenguru, a kava sajne živinge već ko ahireti. On već te pirena ko cenneti imrodena pese kajte, kerem pese ker, palasti ko cenneti subhanallah. Ona yarine, on te pirena zajedno ko cenneti ya. Ko cenneti pirena zajedno, dikena kajek, ko te ko samo tam piro kerte kerem. Nasara me sočaja kere ki Makedonija ko su dikao radaja i kaj šajti ke nabme šužo tante kerama ge muker. Te vas dabme duyti nishtar spratija. O sahaba ne agya. On dikrepe akensa ama andral dikleo ahireti subhanallah. Mistinge pego gaya ama mistinge ko ahireti. Lengoro kalbi buti kerga ali ahireti se buti kerga. O lengere teliya civdeyne o lengere basta o lengere pre
Olengirotteolo Allah su dingelenge, koris dingelek za ahiret subhanallah. Nani saramen? Nani saramen subhanallah. Amen o yakya dunilko se potrebinale. Dikaya su haram ya. O kana shuna su haram ya. İçip kere Allah fi su haram ya. Amare vastaya kere alea su haram ya. Amare prejaya ko thana su haram ya. Koya mendes premini pe ahiretes. Koya mendes premini ahiretes subhanallah. Koy mistini ko ahireti. Ke tuştula tarasoy. Koy mistini ko ahireti angdete jati soba. Najviše kaj misline, subhanallah, kolika va dunjaluk. Hem Allah vakili, kullu men alejha fan. Sasoju uzulate kađalta. Kana kil. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Hem samo o Allah subhanahu ta'ala ov kaço. A saver kađalpis. Kana kil. Subhanallah. Amin maraya men kavge keraya amre familia amre pralea amre dadea amre dayaya kakoya na jinava kase zaso dünyada şu bu kya bershen sana kere Allah me prale sose ko mirasi hova gyam sose na pombujingyama ke trebingyama nge par ke trebingyama nge arkana ne oteo ni mi pen ni modat ni mi day odelesim na manga nishte te olmalin sabutine amen agarina subhanallah abistayo ahiret Murat ushtamin subhanallah. Murat ushtatara marosoybe wallahi. Teško kao tuke mu pravmi pena kod noštingan. Ko dživdi petara to sojbe. Sosket kamere kao štetara to sojbe. Ama poste kasno kao. Keta volo melek ili maut kasno. Biste to su kao štetara to sojbe. O te svako kao štetara to po sojbe. O faraoni uštingatara po sojbe koja dva vakti. Keta volo melek ili maut a kanabi navako gospodari taro Musa. Ma fobaj, izvini. Gelo, gitti bitti sıra bakın o Kore'ye. Gitti bitti mi bipe? Hem akana ko akıla diş rakya. O peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Sari ne o? Ko akıla diş rakya. Sar nakle o akıla diş rakya. Hem o sahaba geçünge diye historia. Toru ben İsrail. O Allah subhanahu teala bakirgah ki suretul Kadr. İnne euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سلاميته. O sahaba tužno je neki čungetar za manuš hiljada bir şey ibadeti kerga. Sad tere sami nasab ke uče tana ko ceneti. O Allah te pene mangla te kerelin radosno, zadovoljno. Te ne više tužno. Šužo haberi dela asu sahabija. Ima mige muslimaningi. Vakiri o Allah. Amen. Objavin gamli. Kirat Leyletul Qadr. İnne enzelna fi ve ma edrake ma Leyletul Qadr. Ko tarjani Suudiye Leyletul Qadr. Leyletul Qadri hayru min elfi şehr. O diyarat Leyletul Qadr subikini pe pošu kartaru hiljada masekije. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah vakiri Leyletul Qadri hayru min elfi şehr. Pošu kartaru. Na vakiri sar o diyarat verdini sar hiljada masekije na pošu kar na džanaj kozum. Pošu kar. Hem kobor keri na hiljada masekije. Oftor de šutrin berš. Subhanallah. O diyarat vredini poviše, pošukartani taro, ovtorišu trim berš. Suradvatanu ih životu, hem poviše šaj. Pegamberi vakiri, mir ummeti, kaže vini maškaru šordiš, hem evtadiš berš. Samo hariđe neka na ken, kaže vine poviše. Najviše menda ne te nakat, ne te živina poviše kje dunja taro šordiš berš, ili evtadiš berš. A dijarat je krat samo subhanallah, ako dulingana dijarat, ako tu restana dijarat subhanallah, kirgan ibadeti ko advara. Kergan çitingan Kur'an'ı ki ediyarat. Kergan namazı ki ediyarat. Kergan dua, kergan tavba ki ediyarat. Hem dingen sadaka ki ediyarat. Hem zikri kergan ki ediyarat. Panaşingan şukar ti diyati da de, asa kergan ti diya, asa kergan ti da de, teromna te çaben. Bilo sabo şukar buti, delo kergan ki ediyarat. Subhanallah, ola karaçuni tu ki sate pene adiye adava delo, adava şukar delo su kerganli, te pene poviše taru oftodi šutrin rakya,
Berša kergana dava. Svaku rad, subhanallah, svaku sekundu, Allahu akbar. Koji tutar, koji tu mender, koji amender, koji dali mehem, dali tu mu prav. A mena dženeja da reka živina uopšte dživ to odiš u trim berš. Prvo. Dujto, ko ta dženeka je tu, me ka čva muslimani, subhanallah. Wallahu kiri, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ki hutba uvek šnoja dva ajeti. Ma muktemera, osim sa muslimani, amin kire doa, ko Allah s.w.t. Su se niko na dženela. A kanaj na muslimani, alhamdulillah, na dženeja da rite sa ka čva muslimani. Na dženeja su kada s tim palo diš berš, palo biš berš, palo posledno vazduh su kaj kljot, taro ti duša, taro to telo, na dženeja tu da reka vakiro šehadeti. Na dženeja da reka mere sa muslimani, Allah te lila mari duša samo sa muslimani, Allahumma ya amin ya rab. Amin na dženeja džike da ka živina. Na dženeja keda kamera. Na dženeja da li uopšte mene odobor dugačko vreme ka živina. Prvo. Dujto, koji je amendar te živini da odobor vreme? Koji je krila amendar svako diva dija adva ibadeti? Tu ne te krije svako rad. Tu ne inan sarakana dživdoma nuš, ne inan sarsu inan ko Ramazani. Roba Allah se. Elhamdulillah ko Ramazani po bogobojasno inan. Allah se. Po više kere ko Ramazani. A na kraju Ramazani, dženeja amen. Kit na kraju Ramazani, amen odobor ibadeti na kere jaspan. Nažalost, mrzalina. Nažalost, subhanallah. Agar insani, mrzalo. Ama, zamislini Allah te araki amenim tu menim ti doši fati sa nasvale manušengi. Zamislini doktori. Avola tuke, gelen ki bolnica. I netu ne sabi duk. O doktori vake tuke, izvini. I si tu rako. Samo člotke deštive. Suka kiretu. Sarka ponašinjetu. Sarka živine kala deštive. Kad jakiri kad ke serije, turska serija, kad bi šet rad ko Facebook, ko YouTube, da li suka kiretu. Tu svako sekunda ka periki sežda. Še ne te ušte više tari sežda. Še ka magete meret ki adija sežda. Sus džene diš divea čiretu. Tu ka kire doa ya Rabbi ilimi duše ke tinum ki sežda. Tu ne te magete ušte tari adija sežda. Sus džene ka merab gotovo. Subhanallah. Su misli to akana. Sa su inan živdo, sa 100. Misli melek il-mot ne telot ke akana. Misli inan sigurno ke živine panda. Šaj o doktori vakiri tuke adava adija diagnoza. Ama ya Allah esir diagnoza tani posigate. Hem potačno tare de doktoru sur diagnoza. O Allah ket pishini melek il-mot kabul ka dva vreme, tamam alot ke gotovo. Šaj angleder da kladeš divetel. Tu na dženeja subhanallah. Tu na dženeja ket kamere. Allah še te ti duša ki svako sekunda. Mo pravi si sahaba. On handinge pe se ki pub po grobo. O zolendo lengoro ker. Dženeja su se. Ovo šila sabaljem čila pe ote kod dva grobo. Ani dete žate svoj čope kod dva grobo. Te na bistrelke i si meribe. Ke uščele kao vredi kela dva grobo. Gdje su rotan. Tak te pene posetini pe dela pe godi. Dela godi, ma bi se probale su tu kamere. Ma bi se kaj kamere. Ma ti zanesline tu akva dunja luku. Ma ti huavi tu akva dunja luku. Ma ti huavi tu akva šetanijem to nefsijem sasu sidin do. Kaj nema mene kana subhanu. Ame bistrajo dunja, bistrajo ahireti. Ame sa dunja. Ame diki godi. Allah te araki amin. Sabuk rekao Allah mena ko amin bistrajo ahireti samo i dunja koji godi. Hem ko srce nažalost. Znači, najmen ki tema, o Allahi manglati duši žu haberi e sahabenge. Te no ben tužna. Te pene o Allahi vakiri, mav tužnu. Ningim tu mingi ekrat. Svako berš je Allah djerat. Allahu akbar. Yek berš. Ako me rislum ki djerat. Pogodingim elhamdülillah. Te pene poviše taro oftodišu trim berš ibadeti. Elhamdülillah. Aber berš, ako açılım civdo, pana ek puti elhamdülillah. Pogodingum adiyarat, pana ek puti domingum nagrada. Ohtodi şutrim, povišetor ohtodi şutrim. Hem tako da ile. Šaj deš Ramazanija, deš puti lelitul qadr, eli biš putija, eli 30 putija. Ne neko povišetor akva robo so živingja hiljada maske. Allah tuke bangi dela šansa. Pouče tanati dobina taro akva robo, subhanallah. So živingja koje je audisko vreme. Ne neko blagodati taro Allah subhanahu. Otumo prav. O prava musliman,
О ми пен муслиманка, ма бистре о благодатите Господари сре. Дико зум хайри о Аллах дила мангим туке. Susene kere panç vakti namazı. Susna pustine se sutrebela. Susene nem robo sa. Diksa blagodati Allah dilami. Diksa va hayri magela Allah mangim tuke. Susina na ger tepena nazafalnete Gospodari. Na kere hamdi te Gospodari se. Na inan tu zulumciye? Vallahi zulumciye inan. Ako na kere o panç vakti namazı mo pral mi pen. Tu inan zulumciye. Zulumci ka inan. Ako ne de alese pravo hako sar su trebala alese, sar su zaslužili alese. Zulumci ne? Ka se kere zulum je, na kere te diya ke te dadi se. Allah ese tire Gospodari se zulumi kere. Na daraya tu te olan kere te devle. Tu daraya te olan kere te diya te dade. Te sasa te sastre. Te romnaşa olan kere te daraya te olan kere la. Te olan kere devle na daraya dalistar. Na daraya? Somisline sarkovoto života ko to olan kergane devle. Ako Allahi holangya tuke. Duvingane Allahs reholi. Sarka živine moprav kodinelo. Hem sarka ovo to kraj ko ahireti. Na početku. Subhanallah. Allah ti lamin uvek šižo života kodinelo kam ko ahireti im šižo kraj ti dolan. Sar šayda. Sar šayte na daratar Allah subhanahu wa ta'ala. Hem kiya adrese tu moprav mi pen. Balak var Ramazani, ketnakla. Şaya kana kere o namazı. Şaya kana teravih namazı kere. Şaya pustne elhamdülillah. Kere o inan poşukar. Poşucu robe Allah esru kalkmamız kere Ramazani. Elhamdülillah vakir. Vakir kere hamdi Allah esi. Sutu o Allah dingat o şay sarin. Sutu ina tarodla muslimane su postinena. Su kirina namazı. Su dena sadake. Su çitinena Kur'ani. Su kirina svako hayri. Su şayeti kere kalkmamız. Sutu normal ona kere adva. Palo Ramazan. Ele kitnane din do Ramazan. Ama moprav. To telefoni u punjači čivele perej baterija. Telefoni kerela buti del na kerela buti kedi perdoj baterija. Kerela buti. Tu akena ko Ramazani perganti baterija imani del na perganti baterija. Ke završingja o Ramazani sartu na kerija viši buti Allah ise. Pa tu pogrešno perganti baterija imani. Eli čigana biteniš tu pogrešno. Subhanallah. Akala deš rakija mu prav mi pen. Akava je posebno punjačite pene su pereti baterije imani. Počnum tu mene, ko akava, ko dersi, počnum tu mene vaki yunt mene, aj ti di kao pegamberi sa nakla akala deš rakija. Vaki yunt mene o vrednost, o hajri taro akala deš rakija, tari leletul qadr, su tani povretno, pošukar, taro ofto deš utrin. Berš. Od početak vaki yunt mene, najvažno se trebate kira ko akala rakija, tauba tero da taro Allah. O te oprostinja menge, mağfireti taro Allah. Afi taro da taro deva. Hem tika kana tire pegamberi Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Akava sutanu Habibullah. Najmanglo stvorenje ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na najmanglo insani, najmanglo stvorenje. Sonene nisavi greška. Nisava haramina kerge. So kerge, so kyari sa akala dešakya. So vakirina menge sahaba. Princimo ke o pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ket aleo postena dešakya. O panlapi pantoka. Stegingapi pantoka. Cennetan ko arapsko ke vakiri pe agava. Šeddel mi'adar arapsko vakiri pe. Znači ov panlapi pantoka. Znači ov na eneli tipsko odnos perumne. Znači akja pantoka panlika čo. Celo deš rakja. Celo postena deš rakja na pipinga perumne. Na eneli samo je krumni. Poviše tarik. Znači ov akava znaku i neka ova kanate pene so kere ket amen kere ager. So kere ket kere ager. O musya. Ha? So kere amen. Spremine so pučake. Dva značenja. O pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Najmanglo stvorenje ko Allah. Su ne masum, bizo haramija, bizo grevija. Nasar to me, pede haraminca. O so kerga, ali postina dešakja, spremingjape. So, pučake. So kerga, ahya lejl. Yani su ahya lejl. Ahya vlatru vafi haya. Su značenje hayati. Civden kerga. So kerga. Civden kerga orakja. Značenje dva, ovna sukja celo rad. Na samo dva. Kas vazdingja? Vazdingja perumni. Gelo ko kera, taru perumna, vazdingjale. Kere namazi tu minne.
trudinen da isto kelelet ko akala rakya muçinen trudinen kerin povişe ibadeti. Masuven bir şey akyarat. Masuven akala deş bir rakya sokaven. Açmen ko namazi, açmen ko ibadeti, açmen ko pokron stayales. Subhanallah, o peygamberi Muhammed ya Rabbi. Atua meso kere sobaya minge o rakya. So da dinaya ko televizor, ko turska serije, da dinaya ko Facebook ya, ko YouTube ya, Instagram ya, Twitter ya, hem sa suydin do. Hem TikTok hem najena suydin do. Ya Allah, ya akh, o mupra. Sa şeyti gerek var ya. Duyunan perde haramensa, bir pemopra. Amenina perde haramensa. Sa şeyamente sova rahati. Subhanallah. O ne mangus frene ko peygamberi Muhammed, naşiti sobolini. Au ali akala deş rakya. Yok civdikerga o rakya. Nasıl kya? Atu eme sovaya rahati. Vallahi te rakeme. Sar şey. Naştiye ge. Murate uçta kana kulak rakya so açile. Dik kubor sigatine kla Ramazan. Bir şutrin dive. Akala bir şutrin dive. Mange ado sar tepene duytrin dive. Duytrin ştar dive. Yeke bastaya şete brojna. O dubor sigatine kla mange akala. Sigurno tu ke isto mu prav. Sigurno tu ke isto mi pen. Açile panda akala. Kubor sigati kana kena kla şov dive. Bud sigati. Nani te usitini? O dolese vaki gyumtuminge primere taro sahaba. Hem o primeri taro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Sar ov civdikerga akala rakya. Ova çulo. Celo rat ko ibadeti. Ko namazi. Zikri. Čiti be Kur'ani subhanallah. Pa su se tu hem mene nam spremno. Te mučinamim barem. Ko akala posledna rakya. Šaj nanne odbor mrzalo akala prva trin kurke su nakirgan. Šaj hari ibadeti kirgan. Nakirgan odbor kuzum šaj. Šaj ne tu buti. Šaj si tu čave, romni, tako da ili hari zani, o hayatu dunjaloko, zani singjatu, hovavgjatu. Čorgeto vreme sad labuke, o TikTok je, o YouTube je, o Facebook je, sad čorgetiro vreme. Aka nemo prav, peygamberi so kirga. Nasu kya kere. Negov giloko camiye i'tikaf kirga. Znači ni i'tikaf? Te cide tut. Te ove korkoritere gospodare. Akva te pene o peygamberi magla te potrebeni punjači za piri duša, o nefsi te perel i duša hranaya. Hrana duša kya kavam prav. Posledna desh rakya amenge muslimaninge trebalo to hrana duša ke. Peret o imani. Peret i batere imane. Znači, peygamberi so kirga giluki camiye. Dobra kana aminam ki korona. Posebno vakti. Znači te jat etikaf te kiraki camiye nažalost. Hem su se kirga peygamberi. Te cilo petaru dunya loko. Mangla te bislo dunya ko barem zakala desh rakya. Zakala desh dive. Eğer tu hem memorate ova. Kitinan kerin işte tecaki camiye. Letu ke koşak o tenegde spremi tu ke ker tu ke seccade ote. Çift ke ote yek tikni lampa. Ker tu ke ote sar tepene tikno köşe ote. Hem ote tepene sam ibadete sakvatan mangi. Açıp ke ote. Saati tekvaş. Kobor isi tu şay sarin. Ker namazı. Ako cenete kire terebe kobor prala pena pučinama. Šari isto sura primjer, na dženaja bud sure, samo ihlas, falak, nas. Šari odlo sure te čitina ko teravi namazi. Šaj te kire adva. Ama dženaja sure najbolje. Beşki secda. Ako na dženaja te kire namaz, na dženaja te čitina Kur'ani. Ko arapsku, na siklirum. Hem na nemo odbor, na ilum hafizi Kur'ani suru. Na dženaja bari sure, samo kratka sure. Su te kire adme? Na ne problemu upravo. Ola na mangila tutar odbor. Perki secda. Ko bor puti şunen şukara kana. Hemme kazavışna palan hari kerim hangi halali. Puçava tut, hem puçtu korkurin. Ko bor minutija i netuke najdugačko sešte. Ko bor puti atu koroti život, kotiro hayati. A čilana gerki sešte. Normalno ket kere namazi Allahu Akbar. Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala, Allahu Akbar. Na niri 30 sekunde a gärli. A da li tu jek puti kotiro životu? Probinjana kja sežda. Dugačko te kiri sežda. Kira kava kana. Otumo prala kana sušu nema. Često pučnama ko messenger pašu namazi. Hem sa omi pen. Hem sa vera sušu nema kana. Beş tuke ki sežda.
Não quero ter em 5 segundos, 10 segundos. Não. 10 minutos. Ekvaş saati. 5 ki secde. Rov te gospodarese. Wallahi muk asvi. Çünkü sen için ya da. Peygamberi bakiri koy kaver hadisi koy mukla ek asvi devlese. Allah'se. Akiya yak su mukla asvi Allah'se. Nani ti dikili yak. Nani ti dikio katran. Ola karak yakiya yak. Namangiyati varaklu. Namangiyati obetu akiya yak. Akla yak. Akiya yak. Tiarakila ola taru katrani. Taru cehennemi. Ondak muk asvi. Allah'se. Hatırı Allah'se. Ki secde. Rov. Sate gayla. Sate probleme. Sate derte suicitu. O Allah mora tuvul tuke hem mange. Sen nay şukarama. O Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hem o İbrahim'i yine Halilullah. Nay panlo dost. Agar Halil značini nešto panlo bud panlo ole zajedno. Yek dosti, yek amal, yek kamlo su nikad nam ukavali. Bilo kaj te žal me uvijek olejajno. Agar İbrahim ile pire gospodare. Amal, subhanallah, kamlo. Dali Allah tuke agar kulturu životu, kulturu hayati. Ako vam agava magim tuke sa porukati tako akva dersi. Ki si tu problemi. Si tu derti. I si tu nešto dukalo ki ti duša, ko to srce. Prvo, maprasta ki ti daj. Ki ti amalin, ko to amal, ko to dat. Na žena kaste. Ce nekaj treba te prasta? Ki secda. Ki secda. O te to tan. Kase te rove. Kase te motove te derti, te gayle. Te problemi. Allah ise. Wallahi tri puti vakela. Haydi probina dve puti. Hem kadike subhanallah. Sar kaminini patođu životu. Hem isto vakiri pedeletul qadr irat. Kaj su Allah mukila natele u sudbene je kebir šese. Ke tu inan ki secda. 10 minutija. Ekvaš sati. Rovete gospodare se. Ham vakele se ya Rabbel alemin. Ako pişingenma akava berş. Te otoru bir baktali. Bireşin adama. Pişimataru baktali. Ya Rabbi. Pişimangi te otoru cennetliye. Taru cennetul firdevsil ala. Ya Rabbi. Dema hayri kudunim ko ahireti. Hemme diyake. Hemme dadese. Hemme penake. Hemme pralese. Hemme kakose. Hemme tetkake. Hemme celo familjake. Hemme celo sve muslimaninge. Ya Rabbi. Diyaminge saad va hayri. O medao tu minge akana nasihama gel kazarışna. Kerimange elali. Ketkerina doa. Vakerin. Ya Rabbi. Rodava tutar saad va şukaripe. Tiro Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sorudinga tutar. Hem ya Rabbi. Rodava tutar zaštita. Taro saad va luštipe. O Peygamberi Muhammed tutar sorudinga zaštita. Vallahi de najšuži dova. Najšuži dova. Dema ya Rabbi saad va šukaripe kod unukam ko ahireti. So Peygamberi tutar rodinga. Ne morate pamtiniti skrive sallah dova Peygamberi svakire. Akva laf isap hanlan. Hem rodea zaštita. Taro saadova. O Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sorudinga. Tutar zaštita ya Rabbi. O Allah. Mi mangi daro dava. Hemme diyake me dadesi. Hemme pralesi me penaki. Hemme tetkake, hemme kakose, hemme familjake, hemme čavenge. Sari nenge rode adava. Hem celo musliman nenge. Znači, agar ka završinav, akala dešraka. So açilja mingi. Amina dženaja ki savi rat perla lejetul qadr. Magijati izgubi nekva baro hayri. Akija rat, ako svako rat akala taro akala, so açilja akala šovra akija. Svako rat, beşe ki secde, so svaki gün. Na 30 sekundi ya, 5 minuti ya, 55 minuti ya. Kobor šaj. Hem rove, hem kere doa, non stop. Sar kao to životom opravlja. Sar kao ti vezatire gospodare. Sar kao to imani. Kao perdos kroz. Ako anaklana kalara kya agar. Wallahi. Kad završinge Ramazani. Kad čovjek dajle. Kad nastavini namazen sar. Ako naklak va Ramazani. Hem tu agar naklanu rakja. Sar svakirgam. Wallahi tiri konekcija, tiri vezate gospodarija, pale kao paše, hem šukar, hem agar da tu životu kao šukar. Ko bor popašena na lese, so pošukar tu životu kao. Ko bor podurti nantaro Allah s.w.t. agar bi vaktalo kao tu životu. I agar ka završnev, subhanako bihamdik, ešhedu in la ilaha ila ent, astaghfiruka, wa atubu ilaik. Ma bi se tekere like ko video ako sviginga petuke. Te pratim mu kanali ko YouTube, ko Facebook, em ko Instagram. Hidayeti Romengi.